fatu tapo ingale tunu ile ni fa popongo tala mola no fa tapo mai mo tele tumua Ivas fulima feli poti tamai te fa ono matia matanga ruengo tamai ti New Zealand o fainga malo Samoa fa ia fa inga ri mana ele fa fiti le Samoa New Zealand o ngote upolu talonga te lepes tama piru tele bo te mo ele matati o sa ina maila a New Zealand e fa mai ele fa lo tele no nei tala o le numero di poti atu ngalunga winga tamai te le matia sa fa ia matanga ruengo mo tamai ti ale oranga tamariki Sa oso maulunga sili mare tusi vai tolu le tusanga tu wai. Faria e ofisa. O lo tau mawhaila mai wha senga pe ai sea wasti ia i lunga le numero ripoti. Ai o le matanga rua ngai langolangoina ia ainga mo le saunga le mo whanau o lato whaalia. O ainga o lato ngā lue o lo fetoi. I le fia mau o le longolango e lato te mo mia. E fwai numero alo ia o whailo ai. E sili mare iwa spuli maaste ia li poti o atu ngalunga. Ta whaia le matanga rua ngā tumaiti i tausanga te wai. Todos for 5% o silia to ai nai loli wa fe mareru tolu e ai foi ni failo e fa no mauru antes de numero e ai telu mai le wa fe se fu male lua o le ripo tel matanga lo ngot mai ti sa fa matu ina le tau sanga o babae sa fa va se ngai na fa ti ti ai le poti a tu lunga ile mai ai o le so mauru nga sa ia le silia mari va spulu lua fe ile lua fe mar se fu mal balu a pikai o le poti sa ti tilo ai i tau sanga o tala farta o tupe O le suisa upo le matanga luengo tamaiti Rachel Leota tai whalia. E iai ni mafu anga moni tua. O le auso maurungo atungalunga i le tausanga te wai. E au fia ile telo li poti a fia nga o ainga ma i leo leo maa onga. Te le atu sui o ainga e la ngā atungalunga. Mani iso sui nga lai ti sa whaia i li poti a le matanga luengo tamaiti. Whalia Leota. Wale o li poti tai siuma o popolenga sa momi ai. E whau i la vea. O le whainga malo sa mora, whaia whai unga le lumana o le vaa o le tepite le Samoa New Zealand le manua nui. Tā ngoto le talawhata i sau tele moto o polu le silia ma le lima masina telu wai. O le tapo whaangotanga sa iai o te tala nei moa fio anga. Tā apia ono o le ngoto o le vaa. Tā whaamaonia company o whaia ngā luenga mo le avese o swau, ia le avese uma o ese leo swau sa ia le vaa. Ai o whesirio lo tu mau pēa. Te winga ia fianga e ele ngoto le vai le tulanga ma ale alo o mianga o yele nga te fale. Ai sa lo ngoi te kono le komiti fau tua mo nga te fale o Samoa ia fui tu pa i mausi manu le leitori sila pastika mai pia. E se furi a tani sua usa whainga tā tele on sa fia iai. Ai o leo mo foi nei o na ave i ele kilia ma wha maonia ele o toi iai se sua o ma se kisto o to toi ai i nei tane. Ai wa whaariere te mai tai minister pui ngā whapitani sila Tourist Collins, e ielo na manu anga e feiva le manu Samoa. Le taatia i peo le manu anui, i le meo lo ngotai, ma lo ngā rulu e anga iai i le whape feo na mawhairu whaia. Ai wa whaariere pui e tolu ia me mawhairu whaia ili li poti o lo iai le kāpeneta. Nā wha mauni ia whapitani sila wa me estea company o whaia ngā ruanga ia mea tau, purwhana, ma mea whai ngā ruanga maisi vaenga i au tafa o le mea, o lo ngoto ai ia le vaa. O tiliva le vaenga o fita le ea ni sila le Royal New Zealand Air Force po le RNCDF ia no fofa pitoa mo tong fitinga whafo mai mo ngā singa se whaia iai tong fitinga o le kānesa mo le chemotherapy ma le whaama mai no le toto po le dialysis i Samoa. Wharia le RNCDF sa tiliva le vale le tele le C-Tasi-tolu o J Hercules ia nei no fo te tele lima i le salulu, e peo na fo ia le whale mai ka le estete a le 40 Health Hospital. O le tiri vaino nei no fo sa wha mawa poina e le Rotary, New Zealand. Pari ai, sa fo ia le whale mai me whai ngā runga mo tong whinga wha fo mai mo to le pāstika telu mai teo sanga i wafe ma le luas pulung. O se vaenga o le polo keti sa wha mawa poina, e le tau tua le Rotary, New Zealand World Community Service. Pali e le pule o le 40 Hospital Angela Ross. O nino foa e matua i mawaru nga tele le lei. Ma ua wha whiwhiina ina ua maua seisiava noa e toi wha o ngai. Pali e le wha tonu wa le Rotary New Zealand a Stuart Batty. Mo le luas fulu lima tausanga ua vai. Ka awina toa e le wha ala tonga i puso o loa te tele. E mafuri me whai ngā ruenga mo tong tinga wha po mai wha pe ma o onga e tunu o le Pasifika. O nei no fo e fōringa mai o le a wha o ngā ina le whale mai au tuia pia, e pēore iei wha alawa e tau sei ngā singa o kānesa, mane mai suka. O whare tūpere tele le Pasifika o la lato maua e wha maoningo longi, whai tau se pūro tau sara,
e silia male 2 biliona tala Australia. Ina ia wha awa wai ona wha tamo e la tunga luenga ma alufia i wha moe mo ia senga. Liputi ai le vaengo tala le PMN, ta whole ina le whainga malo Australia le vasu mabai. O le atuina atu le whale tupe le ANC. Le wha maoningo loni e tasi te si male 2 biliona tala Australia. E langolongo ai ona la lai te tono le Pasifika. Ta whaari e le tau tupe al malo Australia, Jim Chalmers, i le whorutanga whare tupe le Pasifika e Brisbane e la amatanga o le tau sanga nei. O le a veai wala tu au ina atu i le ainga atu o le Pasifika e Manino. E mawhai, o na whaalongolongo atu ia i la tau. O le whai unga le malo Australia o whaia, a o wha awawan toi whaale ia mai te mao ainga le Pasifika mai ia pianga o le pipisa le COVID-19. E pena whitai i ai malu tau. Taru mai le luas pulu, o ni motu le Pasifika sa petoi ono tena inga, ma whale tupe mai atunu sifo. Ma motu i naiso o tanga o lewa o le iai, ma te puni ai o lato whatinonga i le tulangi. E le ruafe ma le rufu whaare whale tupe seina, o seinia le whianga inga manauru, e su ai awa no motu mao ainga. O tiru ai fuafuang whatoto, o whanaunanga, o le tosi nātu seina le Pasifika. Le puti ai o le whale tupe seina, wanga e tunei le whatuina, o sana rua i la lar whale tupe le taulanga o Papua New Guinea, Port Moresby, o whailonga ai sana rua i tūlanga vai ato toa, o le atu ai i le Pasifika ela, i whale tupe, o Amerika ma Australia, o whatereina, anta mwhainga e wha amaro si atiri ai la so tanga tupe, i le Pasifika. O suia wai o le whono taitai o le Pasifika le Pacific Islands Forum po le PET. E le taura ngā ruru e whātasi ma mai tausi a wale whaia. Mo le so whātasi tolu ai le tau fia e Amerika na tūsoni o atina e whaavau malo i le rolangi. O se avea i le mai le whailo tusi a o le whono Baron Waka. I le teipo le whailo inga malau tustala le vasta nei. Le sai alongo i lau whaili i po te whapea. O le whaiunga President Donald Trump e tau fia o tūsoni Amerika. O whata oto e a fia inga lua ngā le whono whapoe. O whalapara butonga whai tūlanga le Pasifika. The Council of Regional Organizations of the Pacific, ia po le CROP. Ta whailo e waka, o ta iulu office o le CROP, o mai alawa na talanoina i le whapewheo na ngawhai. Ma a whianga o le tau fio nei sosoani Amerika. Ma ia tau a foi, ta manino mai tau tinonga al Presidente taluene Amerika Joe Biden, ia sosoani muli tulangi au fiai. Ma le lua se lau miliona tala Amerika, ta polo misi ai mo whatu penga fau le wafe ma le tolu, ai o tau fio manei. A be tai, o mo mia neo na wha wau ngā lulu e wha tasi o rei tulangi. I lana singa sa tu siai lunga o na wha vai mo o wala o te ingalau tele, a le Truth Social. Ta tu siai e Trump i le vaso nei wha pēr. Ta ia wha tonu ina lana wha ngā malo ina ia vampe o nā matanga o sia, e maaro si anga wha ele tisi ele koale matanga o fie, mane mamara. Ma ia wha ingo ai tangata wha pito e pui pui o si o mianga, o ni tangata so ona mae, wha lea, patautia, toe whao mea. Ta whola ina ka o le Pasifika i whaara vlame suengo le tau. O se wha matau tu tasi lea, pido sili o na matau tia, o whengai nei, ma le i tulangi ma tā paini ngā ioi ngai bave, wha kilo ina. Ta loga o le tamatalavo o tauranga Sam Ruth, ua ave nei ma se tamata moe pido sili no ta talavo, o ia tale peina le 5 minute sa iai e tamo e le maila. I le 3 minute, 5 balu, tesi ma le tolu, 5 se kone, sa mua i le malai le Mount Tomat Stadium e kilani le po ana po. E bena toleni whate se malana panga toleni ma le tama e whaalu o le tamo i talonga o le Mbeka Sam Tanner. O Ruth, wa avea nei ma se tama mua se fulmani 5 tau sanga. Wa ulua i tale peina le sao le temi tamo e i le mamao e ui lava. I le susu ma le marulu o le tau sa iai. E toi ruas fulfaso a to i anu no te fuluono o le tau sanga. Ai ui tale peina lava matati a mua atu i le 5 minute. Ota si kesi ma le fitu lua se kone. Tata mo e le maile tu o ngai wanganui i a Januari. Ma ua ave nei ma se tama pido silon tala mo o i whao le champini, mo tanga te tamo mo e manatua, ina ua manu malo i le paleli o le tolu wafe mita i Nevia. O nei e whao popole i ai o le matati alo na lua ina utau tuni makana, i le tu unga i Dunedin, i le vai aso uma vai. O le vasa fau, o le amalanga tuai Ruth Makana, i le si tu o le vasa tasemane, mo le tu unga le Murray Plant Meat, i mele pone, leo le atau vai maistanga te longa i tu unga le maila. Ai o le so, o tu e taliu o tu e le atamatalavo i le a onga. Ma nei e tele. O le tamatalo la kapia ngelani a Tom Senate,
o talia pia ile au ainga o le mana Pasifika. Ma ave fo iai ma le whaaloalo o le Pasifika, i po tam Pasifika lea. Ile ingoa o tō mai. O lea tamata alo loka e le iloa le lava o whiriwhiria e kaptenina le mana Pasifika e tālonga ma le Chiefs. Ile asa tai ao. O no adi sa veo lo malo lo no le tau fōfō ino no o ngā vai sa pia le tālonga ma le Hurricanes le sa mana malo ai. Ile lua vai astu o mawai. Ta whaalia Savage. Ta matua i o pongino o iau na usa ta alo talo na sipi mai le rua pe mare rupo wha. E au fiai mare wha ingoa o ia ini ingoa tau wala au. Whaalia Savage. O lona wha se mai le moana Pasifika o le lui tawina le o ia lava. Mane tūlanga o ta alonga wha profesta. O ia ta uai o le tō tele o tangata ta alo mai Engelani wha inga tau na moa ma noe malanga mai ai. Ma ta alo le ta marasanga o le stupalaka pi Pasifika. Whaalia Savage. O le sootanga o tamata alo le moana Pasifika mo la tu ainga, anga nuu, atu nuu matapo inga. Ma asia sia te miuma, o se mea matuai leta li tonu i ai toi maro si tele. O ia ta uai o ni anga nuu o matuai mau fai. Whaaria re whaia o ngā le moana Pasifika wha alongo tana umanga, o le whiwhili o Savage o le kapteni, o se whai unga whai ngō whia. O le hukalo o Blacks a safu au mua le atuma o i pele Hurricanes i Wellington e malala kapini sila te iau lia le whai unga le rua whemale lupo fitu. E ona surau ta alonga o ta aloai au mua mo le Hurricanes, te lumai o neulu ai whiriwhiria, i le luak sefu punu marimalu. Mua e lusu whiktau sanga sa whai masuela o le kapia tamai kia o ngani sila, le au le kapia lalo luas whiktau sanga iam, ta aloai mo le o Blacks. Ta ia whaari ailo na wha whiawhiaina i o toi whao popo le kaimi ona na whengainga, e nofo i pēr e le Hurricanes, o ni sila. O le tamatai ta alo mata ina lau le kapia tamatai te to fitu, suma le lima le Blackburn, suma lau le kapia te to fitu, Sarah Hirini. O le ale to e taalo le ista mar sanga li porolorangi. O he reni e whaalua na mana malo le porolorangi o le kapite to sumare lima, luafe so fitu mare luafe mare rupulua, whaalua na mana malo le pine auroi lo le mpeka li ta mar sanga te to fitu. O whaiara na whaiunga, o le ale a wanoa mo le whaatou sina le Blackburns, mo le pui pui o le porolorangi le tau sanga nei i Engelani. Ai o le anofo i pere le kapite to fitu, ia mai fōringa mai o ina, o le a whaamuteli ai fō lana tāleni, ta alo le kapi. Mai u lava o lea tamaita e sifuru fitu ta alonga whaitauria o ta alo ai le Blackburns. Ai o isi tamaita e to fitu, o whai unga e wha wawana ta alo ai pēr e au fie Stacey Wata, Teresa Stefano a Lena Ili, Dries Whalewhanga, Kelsey Geneti, Risi Pohori, Maboja Mila. Tala nao ngi aso, o sia tō ta umari pēr pani male alo lofa, manuia le oli.